Hoteli zigira uruhare mu guteza imbere imigenderanire, gusa bitewe n'aho iherereye ndetse n'umwihariko wayo, hari ubwo igiciro cyo kuyiraramo kiba kirenze kure icyo umuntu ashobora kwiyumvisha. Kimwe gishobora kwishyurwa arenga miliyoni 198 ku ijoro. Ndavuga Icyumba, bimwe mu byumba bya hoteli birenze ku isi. Ngiye kugezaho urutonde rw'ibyumba bihenze cyane ku isi muri hoteli. Ugiye kubana nanjye Edi Kelodi. Nubwo hoteli ya mbere ku isi izwi nka Nishiyama Onsen Kenka y'Yamanashi mu Buyapani yashinzwe mu mwaka wa 705 nyuma y'ivuka rya Yezu mu kinyejana cya 18, ubwo ndavuga mu myaka 1701 nibwo amahoteli yatangiye gufata umurongo bigezweho. Byatangiriye mu mijyi minini cyane yo mu Burayi na Amerika y'Amajyaruguru. Amateka akagaragaza yuko ibyo bice uko byagiye byaguka mu bucuruzi kuko byakiraga abavuye imihanda yose. Buri gihugu gifite ubukerarugendo buteye imbere ni ngombwa yuko kiba gifite n'amahoteli akomeye cyane yakira abaza kugisura, bimwe nyine by'agati k'inkubirane. Uretse gushimisha abagana izo hoteli, urwego rw'amahoteli ni rumwe mu zihariye uruhare runini cyane mu musaruro mbumbe w'isi, aho rwihariye agaciro ka miliyari 580 muri miliyari 150 by'umusaruro mbumbe w'isi. Ubukerarugendo n'amahoteli ni nk'agati kakubiranyije. Iyo uvuze ubukerarugendo buteye imbere cyangwa se bunoze, ukirengagiza amahoteli meza cyane, ubwo ndavuga y'inyenyeri 5 n'izindi zose zihenze cyane, ahangaha rwose nta kabuza naba ameze nk'aho nishe ibintu. Reka nkubwire ngo amahoteli ni bimwe mu bintu byunganira n'ubukerarugendo. Kumenya hoteli nziza cyane ushobora kuraramo ni ibintu by'ingenzi. Kumenya hoteli zihenze, izihendutse n'ibindi byose. Gusa kano kanya ntabwo nje kukwigisha uko wakubaka hoteli guhera mu mizi. Oya, nje kubwira hoteli 5 zihenze kuri ino si y'abazima. Reka ntangira nkubwira, turera ku mwanya wa 5 kugeza ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa 5 turasanga The Taiwan Panther House Four Seasons Hotel. Ni hoteli ihenze cyane iherereye mu mujyi wa New York, aho ku ijoro rimwe gusa umuntu aba asabwa kwishyura $50 by'idolari. Ubwo ndakubwira miliyoni 66. Abasuye iyi hoteli ibarizwa mu igorofa rya 52 hejuru y'inyubako, batemberezwa umujyi wose birebera ibyiza biwutatse nta mubyigano na muke. The Taiwan Panther House nk'uko uri kubibona kuri aya mafoto, ni hoteli y'inyenyeri 4 iherereye mu mujyi wa New York. Ni hoteli nziza cyane rwose, gusa udafite amafaranga ahagije ntabwo wayibamo. Ku mwanya wa 4 turasanga Palms Casino Resort. Iyi hoteli ibarizwa i Las Vegas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri leta ya Nevada. Uramutse wayikunze byagusaba gutanga nibura $100 by'idolari mu ijoro rimwe. Ubwo urabyumva neza yuko ari miliyoni 100. Iyi hoteli itatse ibihangano by'abahanga bo hambere bifasha benshi cyane kwiga amateka. Uyirimo aba yitegeye umujyi wa Las Vegas, igira aho gukorera siporo, kurebera amafilime, pisine idasangirwa, ikagira umwihariko w'inzu ikinirwamo urusimbi, kasino rwinjiza narwo agatubutse. Iyi nayo ni hoteli ijyamo abakire gusa. Palms Casino Resort ni hoteli izwiho gukinirwamo urusimbi cyane. Ku mwanya wa 3 turasanga The Mark Hotel. Ni hoteli iherereye mu mujyi wa New York, ifite pisine imbere muri yo. Uyikeneye asabwa nibura gutanga $75 by'idolari cyangwa se agera kuri miliyoni 99 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni hoteli nini cyane mu mujyi wa New York, ibarizwa hejuru y'inyubako, ikaba mu zirinda umutekano bikomeye cyane muri icyo gice. The Mark Hotel iherereye mu mujyi wa New York nk'uko nari mbikubwiye. Uyikeneye asabwa gutanga ayo mafaranga twakubwiye hejuru. Hotel President Wilson. Iyi nayo ni imwe muri hoteli zidapfa kwigonderwa n'ubonetse wese. Iherereye i Geneve mu Busuwisi, igihugu cyateye imbere cyane mu bijyanye n'ubukerarugendo, aho uyirimo aba yitegeye ikiyaga cya Geneva. Uwayisohokeyemo wese uyu nguyu aba yishyuye nibura $80 by'idolari. Ubwo ndakubwira arenga miliyoni 105 mu ijoro rimwe gusa. Iyi ikaba ibarizwa muri etaje ya 8, aho ifite ibyumba 12, izwiho kuba ifite ibirahuri by'amadirishya bitakwinjirwamo n'amasasu, ukagendererwa n'abakomeye cyane baturutse imihanda yose y'isi. Ari nayo mpamvu nyine irindirwa umutekano by'akataraboneka. Iyi yitiriwe Woodrow Wilson wabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wa 28.
iyi yubatswe hazirikanwa ubuhangange bw'uwo mugabo cyane cyane muri politiki mpuzamahanga. Ku mwanya wa mbere turasanga hoteli ya mbere ihenze ku isi, Lovers Deep Luxury Submarine Hotel. Ni hoteli iri mu zihenze ariko rero zikunzwe cyane ku isi. Iyi ibarizwa ku kirwa cya St. Lucia munsi y'amazi magari yo mu nyanja ya Caraïbe. Iba imeze nk'ubwato bugenda munsi y'amazi, ikaba yaragenewe abantu babiri b'abashyitsi, umutetsi n'utwaye ubwo bwato. Iba igendagenda munsi y'amazi kugira ngo wigondere hoteli. Reka nkubwire ngo ugomba kuba ufite nibura umufuka ubyibushye, hahandi uba usabwa kwitwaza byibuza ibihumbi $150 by'idolari, ubwo ndavuga miliyoni 198 ku ijoro rimwe gusa. Iyi iri muri hoteli ziyoboye izindi zose mu kwihagararaho. Ibaze nawe hoteli ujyamo ukaba ubisikana n'ibindi binyabuzima byo mu mazi nk'amafi n'ibindi bitangaza bibera munsi y'inyanja, umeze nk'uwibereye. Ni bwa buzima nyine bwo kuba munsi y'amazi bimwe abantu benshi bita ibitekerezo by'inzozi. Wakoze kunkurikira muri iki cyegeranyo, njye nitwa Gaidi Kelody. Mukomeze kudukurikira no mu bindi byegeranyo biri imbere. Mugire ibihe byiza.